u Rwanda n'u Burundi ni ibihugu bivuga ururimi rujya kuba rumwe ariko bimaze imyaka 10 bitavuga rumwe. Bamwe bashinja abandi gushyigikira ababarwanya kandi byabaye bibi cyane ku mbuga nkoranyambaga kubera ko bamwe mu bazikoresha baturuka mu bihugu byombi baratukana cyane. Gusa ibi bihugu bishobora kuba bigiye kongera kubana neza. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yavuze ko Burundi n'u Rwanda bari mu nzira yo kureka ubushyamirane bakumvikana. Ni nyuma y'igihe kirekire gishize hari umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi wabaye mubi cyane ubwo mu mpera z'ukwezi kwa mbere Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze nta gihamya atanga ko u Rwanda rufite umugambi wo gutera igihugu cye. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda yatangaje ku rubuga rwa X ko ibihugu byombi biri mu nzira yo kumvikana mu bikorwa birimo kuba hagati y'abayobozi b'ibihugu byombi. Ambassadeur Nduhungirehe yagize ati u Rwanda n'u Burundi biri mu nzira nziza yo guhagarika ubushyamirane no kumvikana mu gihe ibiganiro bikomeje hagati y'abayobozi mu bihugu byombi. Ibiganiro Minisitiri Nduhungirehe avuga bikomeje birimo ibyahurije mu Rwanda abayobozi bo mu nzego z'ubutasi z'ibihugu byombi mu byumweru bibiri bishize n'ibyazihurije mu ntara ya Kirundo ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka. Umubano hagati y'ubuyobozi bw'u Burundi n'ubw'u Rwanda warumaze imyaka utari mwiza warushijeho kuzamba ubwo Burundi bwoherezaga ingabo zabwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufatanya n'ingabo za FARDC kurwanya inyeshyamba za M23. U Rwanda rwagaragaje ko rutishimiye icyo gikorwa kubera ko ingabo za FARDC zifatanya n'umutwe wa FDLR. U Burundi nabwo bwagiye bushinja u Rwanda gukorana n'umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'u Burundi kandi ko nawo ufatanya n'umutwe wa M23 byagiye bivugwa kenshi na Loni na leta ya Kinshasa kwifashwa n'u Rwanda. Ibi byose bituma bigaragara nkaho Burundi n'u Rwanda birimo kurwana mu ntambara mu burasirazuba bwa Kongo nubwo bitigeze byemezwa gutyo n'ibihugu byombi. Mu muhate wo kugarura umubano hagati y'ibihugu byombi bivuga ko mu byumweru bike bishize habaye inama zirenze imwe zahuje abakuru b'ubutasi bwa gisirikare b'ibi bihugu byombi. Igisirikare cy'u Burundi n'icy'u Rwanda ntabwo byemeje kumugaragara aya makuru. Ubundi ni gute ibi bihugu byisanze bifitanye umubano mubi? Kuva ku ihirikwa ry'ubutegetsi bw'uwari perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza ryapfubye mu 2015, u Burundi n'u Rwanda byagiranye umubano mubi kubera ko abayobora u Burundi bashinje u Rwanda uruhare muri icyo gikorwa ibyo u Rwanda rwahakanye. Kuva icyo gihe kugeza ubu imyaka igiye kuba 10 umubano utifashe neza nubwo hagiye habaho imihate itandukanye yo kugerageza kongera kubana neza hagati y'abayobora ibihugu byombi. Hagati y'umwaka wa 2015 n'2022 abayobora u Burundi bafunze imipaka yabwo n'u Rwanda batanga impamvu z'umutekano wabwo. Umuturage w'u Burundi uciye inzira yo kubutaka yemerwaga kwinjira mu Rwanda ahawe na leta uburenganzira bwanditse. Gusa ingendo z'indege ya Rwanda zijya Bujumbura zo ntabwo zahagaritswe. Abantu bashoboye gutega indege bakomeje kugenda hagati y'ibi bihugu byombi. Bamwe bakavuga ko gufunga imipaka y'ubutaka wari ugukinagaza ab'intege nke kurusha abafite amikoro yo gutega indege. Mu 2022 hatangiye ibiganiro hagati y'intumwa z'ibihugu byombi kandi umubano wasaga n'urimo kumera neza. Mu kwa mbere k'umwaka wa 2022 ikigo cyiga ibijyanye n'umutekano Institute for Security Studies ISS cyasohoye raporo igaragaza ko umubano w'u Rwanda n'u Burundi wari urimo kugenda umera neza nyuma y'uko warajemo ikibazo guhera mu 2015. Iyo raporo yagaragazaga ko guhera mu 2015 umubano mu bya politiki hagati y'u Rwanda n'u Burundi waje n'igitotsi biturutse ku mpunzi zahungaga imvururu zabaye mu gihe cy'amatora ya perezida wa Repubulika mu Burundi. Guverinoma y'u Burundi igashinja u Rwanda kuba ruri inyuma y'ibikorwa byo guhungabanya umutekano byaberaga mu Burundi muri icyo gihe. Ibihugu byombi mu 2020 byari byagize icyo bikora kugira ngo umubano mwiza hagati yabyo wongere kugaruka. Raporo y'icyo kigo navugaga mu kanya ISS yari kubiyemo ibitekerezo by'abashakashatsi ku bijyanye n'amahoro n'umutekano. Yasohotse ku itariki ya 11 y'ukwa mbere mu 2022 yanditswe na Paul Simon Handy uhagarariye ISS mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba no mu ihembe rya Afurika ndetse na Antoine Prosper Estime umusesenguzi mu bya politike wigenga wibanda cyane ku mahoro n'umutekano muri Afurika. Muri iyo raporo
batanze urugero rw'ibyagiye bikorwa bigaragaza ko guverinoma z'ibihugu byombi zagize icyo zikora mu rwego rwo kugarura umubano mwiza mu bya politike wari warajemo ibibazo. Urugero, abayobozi bo mu bihugu byombi barahuye, ari abahagarariye inzego za gisirikari, ba guverineri b'intara, ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga ndetse na ba perezida b'imitwe ya Sena. Hari kandi na minisitiri w'intebe w'u Rwanda Dr Edouard Ngirente witabiriye ibirori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 59 yari ishize Uburundi bubonye ubwigenge. Perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste icyo gihe yavuze ko agiye kugarura umubano mwiza n'igihugu cy'abaturanyi cy'u Rwanda. Muri iyi raporo ya ISS baragiraga bati byinshi mu bibazo biri hagati yabo bigaragara nk'ibyamaze gukemuka. Gufungura imipaka hagati y'ibihugu byombi yari yarafunzwe mu 2015 ndetse no guhura kw'abayobozi b'ibihugu byombi byafashije abaturage bo ku mpande zombi. Ibi byatumye hari impunzi nyinshi z'abarundi bari barahungiye mu Rwanda babaga mu nkambi ya Mahama mu Rwanda basubiye mu Burundi babifashijwemo n'ishami rya Loni rishinzwe impunzi batashye ku bushake. Raporo ya HCR yo mu kwezi kwa 10 mu 2021 yagaragaje ko impunzi zisaga ibihumbi 60 z'abarundi zasubiye iwabo ku bushake zivuye mu Rwanda, Tanzania, Kenya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa iki cyizere cy'uko umubano mwiza wari ugiye kugaruka cyaje kuyoyoka mu mpera z'umwaka wa 2023. Ku itariki ya 31 y'ukwa 12 mu 2023 ubwo yagezaga ku baturage b'igihugu cye ijambo risoza umwaka, Perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste yemeje ko umubano w'igihugu cye n'u Rwanda wongeye kuzamba, aca amarenga ko ashobora gufata icyemezo cyo kongera gufunga umupaka bahuriyeho. Muri iryo jambo Bwana Ndayishimiye yavuze ko nyuma yaho umutwe w'inyeshyamba z'abarundi barwanya ubutegetsi witwa Red Tabara ugabye igitero muri Gatumba ku itariki ya 22 y'ukwa 12 mu 2023 ukica abasivile 22 ugasubira mu ijoro ry'itariki ya 30 rishyira 31 Ukuboza, ngo byari bigiye gutuma umubano w'ibihugu byombi wongera kuzamba. Icyo gihe Bwana Ndayishimiye yavuze ko barangije umwaka bari mu gahinda kadasanzwe ngo kubera ko Burundi bwongeye guhekurwa n'abicanyi bo mu mutwe w'iterabwoba wa Red Tabara ufite ikicaro mu gihugu cy'u Rwanda, niko yavuze. Perezida Ndayishimiye yavuze ko ibihugu byombi byari bimaze igihe biganira ku buryo bwo kurandura uwo mwuka mubi, gusa ngo yasanze u Rwanda rwaramuryaryaga. Ati mu bijyanye no kurandura uwo mutwe w'iterabwoba twari tumaze igihe tuganira n'abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda ngo turebe ko bakwikubita gashyi bakabashyikiriza ubutabera bw'u Burundi. Atariko twaraye tubonye neza ko ibyo twaganiriye kwari ukudusuka inkori ku maso, atahubwo bakomeje kubaho uburyo bwose bukwiye kugira ngo batwubire. Ndayishimiye yagaragaje kwicuza ko Burundi bwafunguye imipaka yabwo n'u Rwanda mu kwezi kwa 10 mu 2022. Ati ibyo twiyemeje nuko tugiye gufata ingamba zose zishoboka kugira ngo abana b'u Burundi ntibakomeze kwicwa bunyamaswa n'ibyo birara. Ati dusabye abarundi bose guhagarara kigabo kubera ko umutwe w'iterabwoba usasiwe by'ukuri mu gihugu gituranye cy'u Rwanda. Nubwo Burundi bwashinjaga u Rwanda gufasha Red Tabara, u Rwanda rwo rwarabihakanaga rukagaragaza ko ari urwitwazo kubera ko uwo mupaka Red Tabara yifashishije igaba ibitero ugabanya Burundi na Kongo. Red Tabara bivuze Résistance pour un état de droit au Burundi. Mu mutwe w'inyeshyamba z'abarundi watangiye gukora ibikorwa bya gisirikari kuva hatangira ibibazo bya politike mu 2015 mu Burundi, ubwo muri iki gihugu hageragezwaga irikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo. Uwo mutwe urwanya ubutegetsi buriho mu Burundi hamwe n'imitwe yitwaje intwaro ibushamikiyeho iri mu witwa Imbonerakure. Uyu mutwe ukorera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hafi y'umupaka w'u Burundi. Intego yawo no guhirika ubutegetsi bw'ishyaka Conseil National pour la Défense de la Démocratie, Force de Défense de la Démocratie, CNDD-FDD riri ku butegetsi. Mu kwezi kwa 2 mu 2024
Red Tabara yagabye igitero mu mujyi wa Buringa mu Burundi naho hica abantu. Leta y'u Burundi ivuga ko abasivili 9 bapfuye icyo gihe, mu gihe inyeshyamba zavuze ko zisha abasirikari 6 mu bitero 2 zagabye ku birindiro by'igisirikare cy'u Burundi. Abarwanyi ba Red Tabara bivugwa ko binjiye bavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe igisirikare cy'u Burundi cyari cyohereje batayo 3 muri ako gace kugira ngo gikumire ibyo bitero. Nkuko yari yabivuze mu mpera z'umwaka wa 2023 ku itariki ya 11 y'ukwa mbere mu 2024, guverinoma y'u Burundi yafunze imipaka yose ihuza icyo gihugu n'u Rwanda ku butaka. Imipaka y'u Burundi n'u Rwanda yaherukaga gufungwa hagati y'umwaka wa 2015 n'2021. Kuva icyo gihe ibihugu byombi byiyemeje kuzahura umubano, ariko Burundi bugatsimbarara bukavuga ko bukeneye abashinjwa kugerageza guhiruka ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza bahungiye mu Rwanda, mu gihe u Rwanda rwerekanaga ko bihabanye n'amategeko mpuzamahanga agenga impunzi. Mu mwaka wa 2023 President Ndayishimiye yabwiye BBC ko igihe cyose u Rwanda rutaraho Burundi abagerageje guhirika ubutegetsi mu Burundi mu 2015 ngo ikibazo ibihugu byombi bifitanye ntikizakemuka. Hagati y'umwaka wa 2015 n'2022 ubwo imipaka y'ibihugu byombi yari ifunze, ubuhahirane bw'abaturage bwarahagaze. Abacuruzi batari bake ku mipaka barahombye bafunga imiryango, nta mibare yigeze itangazwa y'igihombo cyabayeho. Inzobere mu by'ubukungu zavuze ko icyo kibazo gikomeye cyabayeho mu mateka y'ibukwa ya vuba cyagize ingaruka mbi cyane ku baturage b'u Rwanda n'abo Burundi. Mu mwaka ushize mu isoko rikuru rya Bujumbura n'ahitwa mu Ngagara hatewe za grenade zakomerekeje abantu 38. Leta y'u Burundi ivuga ko ababikoze bateguriwe kandi bagatorezwa mu Rwanda. Leta y'u Rwanda yo yavuze ko nta mpamvu yo kujya muri ibyo bikorwa, yongeraho ko Burundi bufite ikibazo ku Rwanda ariko ko nta kibazo u Rwanda rufitanye n'u Burundi. Ibintu byarushijeho kuba bibi hagati y'ibihugu byombi ubwo ingabo z'u Burundi zari mu butumwa bw'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba zasigaraga mu ntambara muri Kivu ya ruguru zigafasha FARDC, mu gihe izindi z'ibihugu bya Afrika y'Uburasirazuba zasizewe na Kinshasa. Umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba wari uyobowe na President Salva Kiir Mayardit wa Sudani y'Epfo, ushingiye ku ntego wihaye yo koroshya ubuhahirane n'imigenderanire hagati y'ibihugu binyamuryango, wagerageje kuganiriza abayobozi b'ibihugu byombi kugira ngo biyunge. Mu kwa karindwi mu 2024 muri Zanzibar habaye umwiherero w'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bo mu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Icyo gihe Minisitiri Nduhungirehe na mugenzi we w'u Burundi Albert Shingiro bemeranyije ko ibihugu byombi bizakemura aya makimbirane bidasabye umuhuza. Muri Zanzibar hafashe umwanzuro wemeza ko intumwa z'u Rwanda n'iz'u Burundi zizahura bitarenze mu kwezi kwa 10 mu 2024 zikaganira, gusa ntabwo zahuye kubera ko byasaga naho intambwe yari yatewe yari yarasubiye inyuma. Ambasaderi Nduhungirehe mu kwa 9 mu 2024 yagaragaje ko abanyarwanda n'abarundi ari abavandimwe, atanga icyizere ko amakimbirane ari hagati yabo azakemurwa n'ubuyobozi bw'impande zombi kubera ko ngo bafite ubushake. Intangiriro z'umwaka wa 2025 zabaye mbi cyane mu mubano w'u Rwanda n'u Burundi kubera ko mu mpera z'ukwezi kwa mbere President Ndayishimiye yumvikanye yibasira u Rwanda bikomeye, agaragaza ko yiteguye guhangana narwo ngo kubera ko afite amakuru ko ruzamutera. Ni amagambo yibutsaga ayo yavugiye Kinshasa mu kwezi kwa mbere mu 2024 ko azafasha urubyiruko rw'u Rwanda guhindura ubutegetsi buriho kubera ko ngo urwo rubyiruko ruraboshywe. Ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa kabiri President Ndayishimiye yasuye intara ya Kirundo yegereye u Rwanda, abwira abaturage baho ko abarundi biteguye gutsinda abanyarwanda ngo bagashimangira amateka yo kuva ku ngoma y'abami. Ati mwebwe mwitegure ntimugire ubwoba, bariya turazinanye. Ati mu Bugesera muraziranye. Ati kuva ku ngoma ya cyami ntibigeze batunesha. Ati ubu ngubu sibwo badushobora. Ubwo Ndayishimiye yaganiraga n'abadiplomate bahagarara ibihugu byabo mu Burundi ku itariki ya 27 y'ukwa kabiri, yahinduye imvugo. Ababwira ko igihugu cyabo cyiteguye kuganira n'u Rwanda kugira ngo bakemure amakimbirane.
ati mu rwego rwo kwirinda intambara hagati y'ibihugu byombi twemera gukemura amakimbirane binyuze mu nzira y'amahoro. Ati nibyo twakoze kuva mu 2020. Ati Burundi bwatangije ibiganiro hagati yabwo n'u Rwanda. Kugera uyu munsi Uburundi buracyiteguye kuganira n'u Rwanda kugira ngo bakemure ikibazo kiri hagati y'impande zombi. Umubano mubi w'ubutegetsi bw'ibi bihugu wagize ingaruka zikomeye cyane ku bukungu n'imibereho y'abaturage b'ibihugu byombi bafite byinshi bibahuza nk'umuco, ururimi, imiryango ndetse n'ubuhahirane. Uretse ibyo mu mateka, amakimbirane yavuba hagati y'ubutegetsi bw'u Rwanda n'ubw'u Burundi ahera mu 2015 ubwo mu Burundi hageragezwaga irikwa ry'ubutegetsi ariko rikaza kuburizwamo. Ntabwo ari ubwa mbere u Rwanda n'u Burundi bagiranye amakimbirane ariko bakaza kuyakemura. Buri gihe iyo Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agize icyo avuga ku buryo bwo gusoza intambara ishyamiranyije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23, avuga ko igikenewe ari uguha igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ububasha bwo kurwana intambara bukwiye, burimo kubona ibikoresho n'ibindi byose umusirikare akenera ku rugamba. Ibi bishingirwa ku kuba intambara zose iki gisirikare cyatsinzwe amakosa yaragiye ashyirwa ku buryo abasirikare ba Kongo bafashwe. Buri rugamba batsinzwe bihita bivugwa ko hari abagambanyi bari imbere mu ngabo ngo bemera gutanga abagenzi babo ku nyungu z'amafaranga cyangwa se ibindi bemererwa n'umwanzi. Hari abagambanyi mu ngabo zacu. Ngiri ijambo rigaruka kenshi mu bayobozi ba Kongo, ndetse kenshi bigaragazwa n'imanza ziburanishwa n'inkiko za gisirikare muri Kongo ziregwamo abasirikare bahunze urugamba, abagambaniye abandi cyangwa bakoze ibikorwa by'urugomo nk'ubusahuzi, gufata ku ngufu n'ibindi. Nk'ubu muri aya mezi abiri ashize abasirikare ba Kongo barenga 700 barimo n'abakuru baburanishijwe ku byaha by'ubugambanyi no guta urugamba, ndetse bamwe bakatiwe urwo gupfa. Urukiko rukuru rwa gisirikare i Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwatangiye kuburanisha abasirikari n'abapolisi bakuru 5 bashinjwa guhunga urugamba ubwo umutwe wa M23 wari ugiye gufata umujyi wa Goma. Aba basirikari n'abapolisi bose bo ku rwego rwa general bakoranaga bya hafi na General Major Peter Chirimwami wari guverineri wa gisirikare wa Kivu y'Amajyaruguru, wishwe arashwe hafi y'ahitwa mu Bambiro mu burengerazuba bwa Goma n'imbere y'uko uyu mujyi ufatwa. Abo basirikare baregwa ni General Major Alain Bia Nzambe wari komanda wa 34e Région Militaire muri Kivu ya Ruguru. Harimo General de Brigade Dani Tene Yangba wari umujyanama mukuru wa guverineri wa gisirikare mu by'umutekano. Harimo Brigadier General Papi Lupembe wari komanda wa brigade ya 11 wagenzuraga inzira ya Sake Kichanga muri Kivu ya Ruguru. Abapolisi baregwa bo ni Jean Romuald Ekuka Lipopo wari guverineri wa polisi wungirije wa Kivu ya Ruguru. Barimo kandi na Edi Mukuna wari komiseri wungirije wa polisi muri iyo ntara. Bose bashinzwe ubugwari bwo guhunga Goma bakagenda mu bwato bwite basize ingabo bayoboraga ku rugamba ubwo Goma yafatwaga. Ubushinjacyaha bwavuze ko ibyo byateye gutakaza ibikoresho bya gisirikari n'imyitwarire mibi yabo bari bayoboye ku rugamba. Ku munsi wa mbere w'urubanza basamewe imyirondoro yabo bamenyeshwa n'ibyo baregwa, ariko ntibahawe umwanya wo kwiregura. Urubanza rwabo rwatangiye hari Minisitiri w'Ubutabera wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Constant Mutamba ari nabo batangaje ko bagiye kuburanishwa. Abo basirikare n'abapolisi bafungiye muri gereza ya gisirikare ya Ndolo i Kinshasa. Ababunganira mu mategeko bavuze ko bafunze mu buryo bubi, basaba ko bafungurwa bagakurikiranwa badafunze. Urubanza rwabo rwaciye kuri televiziyo y'igihugu ku munsi warwo wa mbere, ariko urukiko rwa gisirikare rwavuze ko igice gisigaye cyarwo kizaburanishwa mu muhezo
mu kwirinda kumena amabanga ya gisirikare. Mu gihe umutwe wa M23 ukomeje kwigarurira ibice bimwe na bimwe mu ntara za Kivu ya ruguru n'iyepfo, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abazikuriye banengwa guhunga urugamba bagasiga inyuma intwaro, amasasu n'abasirikare bakomeretse. Mu mpera z'ukwezi gushize abasirikare 55 bakatiwe urwo gupfa n'urukiko rwa gisirikare rwa Butembo muri Kivu ya ruguru, bahamijwe ibyaha by'ubugwari bwo guta urugamba, gusahura abaturage no guta intwaro zabo. Mbere gato y'ifatwa ry'umujyi wa Bukavu mu kwezi gushize, nabwo abasirikare bandi barenga 80 ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe n'abarwanyi ba Wazalendo barimo baburanishwa ku byaha byo guhunga M23, gusahura abaturage no kwica aba bahamijwe ibyaha. Urukiko rwa gisirikare i Bukavu rwabakatiye urwo gupfa. Nta ibyo bitari bihagije, M23 isatiriye uwo mujyi wa Bukavu, abategetsi n'abasirikare bo muri uwo mujyi nabo bahise bahunga. Abategetsi muri Kongo bavuga ko mu batorotse gereza ya Bukavu ubwo M23 yafataga uyu mujyi harimo nabo basirikari bari barakatiwe urwo gupfa. Icyaha cyo guhunga urugamba ndetse n'ubugambanyi ni kimwe mu byaha bikunze kuregwa abasirikari ba Kongo, ndetse mu bihe bitandukanye hari abagiye bacirwa imanza zirimo n'urwo gupfa. Ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa 7 2024 nabwo abasirikari 25 ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashinzwe guhunga umwanzi mu gihe bari bahanganye n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Abangaba bakatiwe urwo gupfa nabo. Urwo rubanza rwabaye ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa 7 umwaka wa 2024, rubera mu rukiko rwa gisirikare rwa Butembo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ruregwamo abantu 31 barimo abasirikare 27 n'abagore 4 ba bamwe muri abo basirikare. Abo basirikare bashinjwaga ibyaha birimo guhunga umwanzi, guta intwaro z'intambara, kurenga ku mategeko ndetse n'ubujura, nk'uko Jules Mumvweko, umunyamategeko wunganiraga umwe muri abo basirikare, yabivuze. Mumvweko yavuze ko nyuma y'iburanishwa ry'urubanza mu mizi, abasirikare 25 barimo 2 bafite ipeti rya kapitene bakatiwe urwo gupfa. Uyu munyamategeko ariko iki gihe yavuze ko bagiye kujurira icyo cyemezo. Anavuga ko abagore 4 baregwaga muri urwo rubanza bo bagizwe abere nyuma y'uko habuze ibimenyetso bibashinja. Nanone ubwo harashize iminsi 11 umutwe wa M23 ufashe umujyi wa Goma, nabwo ubushinjacyaha bw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwahise butangira gukurikirana abasirikare 84 bahunze urugamba ubwo bari bahanganye n'umutwe witwaje intwaro wa M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Abasirikare 75 muri bo bafashwe nyuma yaho abarwanyi ba M23 bafashe umujyi wa Nyabibwe uherereye muri teritwari ya Kalehe hari ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 2 muri uyu mwaka. Abandi 9 bafashwe nyuma yo guhunga urugamba rwabereye mu duce turimo Kavumu, Mudaka ndetse na Miti. Bashinjwaga kurasa abaturage 10 barimo 7 bari mu kabari. Mbere y'uko urubanza rwabo rwabereye mu rukiko rwa gisirikare rwa Bukavu rutangira, ubushinjacyaha bwasobanuye ko bakurikiranyweho ibyaha birimo gufata ku ngufu, kwica, gusahura no kwigumura. Umuvugizi w'intara ya 3 ya gisirikare Major Nestor Mavulisa yavuze ko aba basirikari bari bafungiwe muri gereza nkuru ya Bukavu kandi ko bazahanwa by'intangarugero kubera ko imyitwarire myiza ngo ni ikwiye kuranga umusirikare. Ati barafunzwe kandi bagomba kuburanishirizwa mu ruhame kugira ngo babere abandi urugero. Ati imyitwarire mibi nta ntebe gihabwa mu gisirikare cyacu. Abagira imyitwarire ihabanye n'iyo aho bari hose bazahanwa bagezwe mu nkiko. Abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bacitse intege bikomeye nyuma yo kwamburwa imijyi ikomeye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru irimo Wasake ndetse na Goma, ndetse n'imijyi ikomeye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo irimo n'umurwa mukuru wayo Bukavu. Buri uko bahunga barasaba civil bagafata ku ngufu cyangwa se bagasahura.
nk'aho ibi byose tuvuze bitari bihagije, ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka, urukiko rwa gisirikare rwa Kivu y'Amajyepfo rwahanishije nanone igihano cy'urupfu abasirikare barenga 200 kubera guhunga urugamba bahanganyemo n'umutwe witwaje intwaro wa M23 bagakora ibyaha birimo ubwicanyi, gufata ku ngufu no gusahura. Isomwa ry'urwo rubanza ryabaye ku itariki ya 14 mu kwezi kwa kabiri mu rukiko rukuru rwa Bukavu. Bashinjwaga ibyaha birimo ubugwari bwo guta urugamba, aho ingabo z'iki gihugu n'abafatanyabikorwa bazo bahanganaga n'umutwe wa M23. Ngubwo bataga urugamba bagiye bakora ibyaha birimo ubwicanyi, gufata ku ngufu no gusahura, cyane muri teritwari ya Kabare muri Kivu y'Amajyepfo. Bahamijwe ibyo byaha nabo bahanishwa igihano cy'urupfu, ndetse hanatangwa indishyi z'ibihumbi 200 by'amadolari y'Abanyamerika ku miryango y'abiciwe. Ubushinjacyaha bwa gisirikare muri Kivu y'Amajyepfo bunakurikiranye abandi basirikare 90 baherutse kugerageza gutoroka urugamba. Abo basirikare bo batangiye kuburanishwa mu rukiko rwa gisirikare rwa Uvira, aho bashinjwa ibyaha birimo kwambura abantu hakoreshejwe ibikangisho. Umushinjacyaha Lieutenant Colonel Rwamba Songe yasobanuye ko abo basirikare bose bafashwe ubwo bageragezaga guhunga. Bamwe muri bo ubwo bari bamaze kugera mu bwato muri Tanganyika ngo bagerageje kurasana na bagenzi babo bashakaga kubafata. Ku ya 25 y'ukwa kabiri nanone abasirikare 55 baregwaga ibyaha birimo guhunga urugamba no gusahura baraburanishijwe. Ibi byaha birabahama bakatirwa urwo gupfa. Urubanza rw'aba basirikare bashinjwaga guta urugamba, bagahunga, bakanakora ibyaha birimo ubugizi bwa nabi, rwarimo n'abagore 2 nabo bareganwaga nabo baregwaga ubufatanyacyaha. Bagejejwe imbere y'urukiko ahitwa mu CNN ni muri Butembo, babanza gusomerwa imyirondoro yabo. Seros Muyisa, umunyamakuru waho wari muri urwo rukiko, icyo gihe yabwiye BBC atabaregwa bashinjwa guhunga umwanzi, kwiba, gufata ku ngufu, kwambura abantu ibyabo n'ibindi byaha. Mu mwaka wa 2023 ubushakashatsi ngaruka mwaka bwitwa Global Firepower Index butondeka ibihugu by'isi hakurikijwe ubuhangange bwabyo mu bya gisirikare bwashyize igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mwanya wa 8 muri Afurika. Mu bisirikare by'ibihangange kikaba ku mwanya wa 72 ku isi. Kibarirwa abasirikare 166,700 bahoraho, kikagira inkeragutabara 31,000. Mu 2023 cyakoresheje ingingo y'imari ya miliyoni 850 z'amadolari, ahenga yararenga trillion cyangwa miliyari igihumbi z'amanyarwanda. Ni 3.1% by'ingingo y'imari yose y'igihugu. FARDC ikorana n'ibihugu birimo Ubushinwa, Uburusiya, Turukiya na Afrika y'Epfo mu kuyiha ibikoresho bya gisirikare n'imyitozo. Ubirebeye mu mibare no mu byegeranyo ni igisirikare gikomeye. Ariko se byagenze bite ngo iki gisirikare kinanirwe gukemura ibibazo by'umutekano muke ndetse kinanirwe n'ibirebana n'ikinyabupfura? Usibye kuba umusirikare wa Kongo ahembwa akabakaba amadolari 100 ku kwezi, nta bundi buryo leta yashyizeho bwo kuborohereza imibereho. Ibi bituma imiryango y'abasirikare muri Kongo ibaho nabi cyane, bitewe n'uko abasirikare benshi baba kure y'ingo zabo kandi bikagora abasirikare kujya gusura imiryango yabo kubera ibikorwa remezo bidahagije mu gihugu. Ibi bituma bamwe mu basirikare bahitamo kugendana n'imiryango yabo aho bagiye hose, haba ku rugamba cyangwa se aho bakambitse. Ibi bituma inyeshyamba ziteye nk'ikigo cya gisirikare iyo mirwano igwamo abagore n'abana. Iyi mibereho mibi y'abasirikare yavuyemo ko benshi bagiye batoroka igisirikare bakishora mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi cyangwa se bakajya gushaka indi mibereho. Iyi ni imwe mu ntandaro z'ibi byose twavugaga.